providing best of care with compassion. हलिन्यङ्क ज्याचोङ्गु कोभिड-19 महामारी व कोरोना भाइरस या सम्भावित संक्रमण या ग्याचिकु या त नुगलेतया नेपाल सरकार 2076 चैत्र 11 गते निसे ठठगु छेहे चोने त लकडाउन या घोषणा यागुदो लुमंका दिस वा सब उपचार खाद्य वस्तु न्याट व अति आवश्यक ज्याबाग छेन प्यामवे अनुमति मदेक सार्वजनिक व निजी सवारी साधन मगे स्वास्थ्य सुरक्षा खाद्य वस्तु टोनिगुल दुरु सूचना तथा संचार भन्सार क्वारेन्टाइन फोर महिला व्यवस्था थे जागो अति आवश्यक सेवा बाहेक ज्याकु व पसा बन्दया संक्रमण लोय ऐन 2020 अन्तर्गत तुगु आदेश या अवहेलना यासा वा ज्या पंग थासा उगु ऐन बमोजिम सजाय जुई जनचेतना नीति महानगरी प्ररिपित जनसेवा यी नाप रेडियो उपत्यका चेना 140 मेगाहर्ज नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंकाति मते हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजुलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चेना 140 मेगाहर्ज नियन्त्रण दिपि सकला भाजुमेजु पिन्टा जुनुगलन सेन लस्कुस नाप हना बना टेचना ठगु ज्याजो उदास ज्याजो स रेडियो उपत्यका चेना 140 मेगाहर्ज परिकल्पना उदास समाज न्यभय कथा न्यना वेचुंगु ठगु उदास ज्याजो ठोति सासिक पिने न्यने सचिव ने निगु ज्याजो जुना वेचुन गुजल अवश्य नै ज्याजो उदास ढासत उदास समाज विभिन्न गतिविधि उदास समाज आबद्ध दुगु विभिन्न खला पुचना याना चंगु विभिन्न ज्याजो या जानकारी उडा तेगु मसिका उडा तेगु तजलजिया ख उडा सज्या पिजोय वेचुङ टुगु ज्याजो छ ताइनिसे निरन्तर रूपमा छिपिने है जुन गुजर टुगु ज्याजो छिपिन हरेक बुधबार सुटासे जेटा इलनिसे गुटेटा इ तक छिपिगन रातलिसे निना वेजुना दिगु ज्याजो खटटा सिने टुगु ज्याजो छिपिन रेडियो उपत्यका.com.np एना हलियंक रेडियो उपत्यका बेबे ज्याचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे प्रत्यक्ष रूपे निना वेजुना दिगु ज्याजो खटटा सिने ज्याजो त छिपिन ठौ टक गु माया मटिना एना साथ बेदिला उखे नितिना छिपिन त यक्कको सुभा देसे
से ज्याजो सुभारम या पाके हुने जपुने पिसुंगु अलि लोको हागो मे अलि जिठोमे सकला उडास ज्याजो निनसना दिपि निनामी भाजु बेजु पिन्ट देसन सन गुजुल सिकपिनेगु हेजी मढाइगु काम न यासे ज्याजो उडास ज्याजो मख द्वाया क्यामचा सक्स्या धाइद सलमान चा मख द्वाया क्यामचा सक्स्या धाइद सलमान चा ने फुजिला चे गमम मधासा एन सिकुचा राम मधासा एन सिकुचा 이 점이죠. 내년에 못해 되는 소리 너는 또 짜이라. मरी मरी बसडु वंगलुने जिगु ससडु मरी मरी बसडु वंगलुने जिगु ससडु ससमया यो भाजु जिला नरा ससमया यो भाजु जिला नखपति वंगेमा कलया छे सती नखया वावा कलया छे सती नखया 가서 서슬레व나 돈딘 데모고 खोला. वंगया म्यामचा तस्क लफुकीचा वंगया म्यामचा तस्क लफुकीचा स्वेमानिनी वयातो नाथा सक्यानी मैजा काजिलला नाथा सक्यानी मैजा सो돈 में दाइजो खोला.돈 की साया मुक नीजी. ज्ञानी मैचा हालेयो हासा जित टुन्ने ढल्कियो ज्ञानी मैचा हालेयो हासा जित टुन्ने ढल्कियो मतो से मफु खन की एला करे मतो से मफु खन की एला गुली तो न उलिसा या कोटो सा तो ने मगा तो एला या कोटो सा तो ने मगा अरे शिवा. अभ्यास돈 में ढाका न अभ्यास लगे जिकन माउला. कलका से मन जति. मक्खा पाया कैमचा तुन की रिजी Tunyi pusungu logo hago me dun kahana saka sikne las kushena suna jajo udasa jaso abasena jajo udasa समाज न्यवय कटन न्यवय चुनु जाजो जुल उडा समाज अन्तर्गत जिया जिस ठुकु जाजो न्याका चुनु जुल एजु नि ठुकु जाजो उडा समाज ख्वापो कुठन छ ठुकु जाजो चिकनि हने हाइ चुनु जुल ठै खै त वाचाका आ उडा समाज जाजोले विभिन्न कथा या युपा हकु जुल युपा कथा जिस खलागुले नापा जिस ठुकु जाजोले उडा समाज मजिका ब्यवय चुनु खट दासिने उखिया पलेसा आ उडा समाज गठन जुगु मूलधार अठिरहेको विधिविहार त क घना सिक्पिनिङ हने उडा समाज विभिन्न कठाय विधिविहार पाटिक्यु कठ विधिविहार सिक्पिनिङ हने नेबेको छि लिसे उडा समाज आबद्ध दुगु विभिन्न कठाय साहित्य ख चिना ख पाख लिसे मचा साहित्य त ठिके नेबेको गठिके मचा साहित्य ढासा त मस्ते त मिहाक्यु विभिन्न कठाय मस्ते त न सहभागिता किने कठाय नेबेको ख आ उडा समाज निर्णय याटुको गुटु ठुल्या ख आ उड्याजोले विभिन्न कठाय युपा वगुडु खेतला ज्याजुले जि समयको प्रस्तुत ज्या सिक्पिनिङ हने वैचनको खटासिने आ ज्याजुले विभिन्न कठाय मामा कठा मेपी प्रस्तुत त ज्याटुको ज्याजुले हेट नगुजल जिगुटुको ज्याजो या मुख्य तात्न ढेगे उडाटीको गतिविधि नेबेको ख उडाटीको सरकारी विषय नेबेको ख उडाटी समाज ब्याचंगु युपा या खहे नेबेको ख तर प्रस्तुत ह्यामे जिसान ज्याजो निरन्तर रूपमा ह्यान उनी मागु ठौ या आवश्यकताला खयकत ठोय खैत वाचाका जिसान ठौगु निसे उडास या टक्क नापाङ पक ठ जि ठौ चिकपिन्ट उडा समाज
या बिदिबिया रे ख नेबेट न जुल तर ठो ख जी चिकपिन्ट जी नेम बसे उडा समाज त बालक न्यने इंगिट टाइ निसे योगदान बेचना दिम व्यक्तित्व थौ प्रेम हिरा तुलादर पाके थौ चिकपिन्ट उडा समाज बिदिबिया रे चुमटी जानकारी चिकपिन्ट बिट्याउ जुल जासा वेकन नेबे दिगु मुसिका निने ज्याजोए दक्ले ना पांगु बोकठ नेपाल देशे दुनिचोपी थिथि नेवा जाति मध्ये उडा जाति छौ ठावे मसिका दुगु जाति ख नापा निसे 99 चोपी नेपाल देय ठुगु उडा जातिया ठाठागु लजका कठ कंसाकार ताम्राकार तुलागधर बनिया स्थापित शिखराकार सिन्दुराकार शिलाकार व सेलालिक याना गुंगु ठर्दु ठोहे गुंगु थरिया पुचा यात चिसा उडा ढागु यानवै चनगदु ठुगु जातिया पिसा यानवै जंगु विधि व्यवहार संस्कार रीतिथिति रहन सहन हे इमिगु मसिका ख ठजागु मसिका ज्योचंगु विधि व्यवहार रीतिथिति संस्कारे भाषी जुइका अप फजुल खर्च याना हगुली उडा टेगु ठजागु परम्परागत विधि व्यवहार रीतिथिति संस्कारे इमि दठुई ठट्या कोठ्या मजिक एक रूपता हेय निन्ति उडाते सक्रिय ज्यावंगु इतिहास चिसन दुइकिफो ठोय झोले विक्रम सम्मत 1995 साले जुद्ध शमशेरिया पाले विधि व्यवहार या नियम पिकाट भाजु सम्यक सिंह तुलादर नाप गुम साउपिनी छौ पुचल बिन्ती पत्र टगुली उकी साला जिया उडाते निन्ति पी गुंगु दफा दोगु सफो चपिकिया उगु कठहे विधि व्यवहार या मागु नियम देका बिल ठुक्त सरकार पाखे हे विधि व्यवहार या नियम देका बिसा विधि व्यवहार झन्झन चकना वंगु भाषी पहाव विकृति वेगु मतोटु अथे नेपाल देशे विक्रम सम्मत 2007 साले प्रजातन्त्र वे ढुङ्गा 2009 साल पाके समाजसेवी भाजु दया बिरसिंह कसा महाकवि चित्तधर हृदय साहित्यकार भाजु पूर्ण काजी ताम्राकार लिसे मेमेपी सुधारवादी उडाटे मुना उडा गुठी नि सोनादिया उडा विधि व्यवहार समसामयिक सुधार लिसे सामाजिक सुधार हेतु कुट यान दिशा ठुगु पुच प्रभावकारी जुइ मफ्ट उगी उडाटे डठी व ठजागु विधि व्यवहार व संस्कार या विकृति व फजुल खर्च मडेका परम्परा निसे यानवै चंगु यात सक्सिन छलिफेक ई व्यकथ सुधार यान यंकित छप्च ज्या न्यावनी मागु वाचाका नेपाल सम्बत 1116 सिल्ला चतुर्दशी विक्रम सम्बत 2052 साल माघ 20 गते भाजु ललित बिरसिंह तुलाधर्य छे असं जरो छे निनिम उडात मुना भाजु पूर्ण काजी ताम्रा कार्य नायसी मुजा चुनेगु ज्या उडा समाज तडट समितिया जन्म जुल ठुगु मुजा उडाते भूषा निसे सी ढुङ्का टक यामागु सामाजिक व सांस्कृतिक विधि व्यवहार भाषिप मवेक टडक भडक मयसे समानता हेगु निम्ति ज्यायान वनिता भाजु नानी भाइ स्थापित जुयात नाय लेया उडा समाज सुधार तदर्थ समिति निसंगु ख ठुक्ता भाजु नानी भाइ स्थापित उडा समाज संस्थापक नाय ख ठब्ले निसी विधि व्यवहार सुधार यागु नीति उडा समाज निरन्तर रूपमा जान्याका वै चंगुन ठौ निन्या डट ठुली दय दुनिया उडा समाज विधि व्यवहार या नियम देकित इले बिले टक मछिए कव ठाकुली पी कव प्रतिनिधि पी मिसा त के पी समाज सशुपी शिक्षक वर्ग साहो माजन आदि पी मुना सल याना नापा मछोडा डेका उकिन आखेन लेथे लेया भाजु नानी भाइ स्थापित नय ज्याजना दिबले नेपाल सम्मत 1119 उडा विधि व्यवहार सफोचा पिकाउ ख ठोक्त धामल धासा उडा समाज या जन्म उडा ते विधि व्यवहार वै चंगु विकृति याना सुधार यागु निम्ति जोरु खण्डो खाला उडा जातीय सक्ले ठठवे व छेका या डठी सुमधुर सम्बन्ध कायम याकेगु परम्परागत सामाजिक रीतिथिति विधि व्यवहार व सांस्कृतिक पर्व आदि थिथि जा यी व परिस्थिति लुएको सुधार यागो आर्थिक अवस्था ठकागो नाप उडा जातीय मसीका न्यबेगु ताटुना उडा समाज स्थापना जोगु ख अनलिपान डाक्टर रूपज्योति कसाजु उडा समाज नाय ज्यादी ढुङ्गा उडा विधि व्यवहार या नियम यात अझ समसामयिक व व्यवहारिक या मागु आवश्यकता महसुस याना इले बेले तको मछिए झिठा पूजा आज विजय पि गुर्जु पि ठिठी खल पूजा नाय पि कव ठाकुली पि कव प्रतिनिधि पि मिसा पूजा ज पि विधि व्यवहार या ज्या अनुभवी भाजुमेजु पिञ्चना सल प्याका नेपाल सम्बत 1131 कौला गा दशमी
खुनु उडा जातीय मृत्यु संस्कार सिसानिसेन दक्षि तकया विधि ज्याझो सफोचा नापाङ्गो संस्करण पिठनेगु ज्याजुल ठुगु सिसानिसेन दक्षि तकया मागु विधि व्यवहार्य सफोचा नेठना टाउगु निर्देशन कठ आपला उडा दस जायागु सुरु याउ खण्डु अठे नेपाल सम्बत 1136 साले उडा समाज सामाजिक विधि व्यवहार्य नियम सफोचा पिठने टुङ्गुगु दु ठुगु सफो कठ चिस विधि व्यवहार छला यंकिता उडा समाज इनाप्न याउदु अजन इयाट लुएक चिगु विधि व्यवहार्य सुधार हेगु निम्ति उडा समाज मेजु सुमित्रा तुलाधर्य संयोजकत्वे विधि व्यवहार उपसमिति सोना ज्यान्याका चंगुदु उडा समाज विधानले नेथना ट कठ उडा समाज थिथि उद्देश्य मध्ये प्रचलित विधि व्यवहार कर्मकाण्ड रीतिरिवाज मेमेगु सामाजिक जाखे यी कठ सुधार व संस्कृति संरक्षण व संवर्धन यागु कुट यागु ख ढका चैत कठ उडा समाज विधि व्यवहार सुधार पलान्याका चंगुदु छि सकल उडा टेट भी जिके निम्ति न्याट चंगु ठुगु विधि व्यवहार सुधार यागु पलाइत छि सक्षम बालक नालावन मागदु उडा समाज सार्वजनिक यागु उडा समाज विधि व्यवहार सफटी चैतागु ख छिगु जीवने छलावन्त उडा त सक्ले नेचला ग्वालिया मागदु अवश्य न ज्याजोले युपा हेगु जुल खोया युपा गट्टला गठे जुल चिकबिजा ठगु रासला सुजा जिमते बिरहेगु आस कलसे कसे बजागु जी दिपा पाखेउने दिपानुका ठगु वाया उडा गतिविधि बुखाइ रुपे जनावेगु जी ज्याजो उडास ज्याजस हलिन्यङ्क ज्याचोङ्गु कोभिड-19 महामारी व कोरोना भाइरस या सम्भावित संक्रमण या ग्याचिकु या त नुगलेतया नेपाल सरकार 2076 चैत्र 11 गते निसे ठठगु छेहे चोने त लकडाउन या घोषणा यागुदु लुमंका दिस वा सब उपचार खाद्य वस्तु न्यातो व अति आवश्यक ज्याबाग छेन प्यामवे अनुमति मध्ये सार्वजनिक व निजी सवारी साधन मगे स्वास्थ्य सुरक्षा खाद्य वस्तु टोनिगुल दुरु सूचना तथा संचार भन्सार क्वारेन्टाइन फोर महिला व्यवस्था थे जागो अति आवश्यक सेवा बाहेक ज्याकु व पसा बन्दया संक्रमण लोय ऐन 2020 अन्तर्गत ठुगु आदेश या अवहेलना यासा वा ज्या पंग थासा उगु ऐन बमोजिम सजाय जुई जनचेतना नीति महानगरी प्ररिपित जनसेवा यी नाप रेडियो उपत्यका चेना सफुटिकु मेगाहर्ज गनचित न्यापय समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापय लुय लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इक्कुसे चुनिगु न्याप गप लुय वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. नापाङ खुसी बचाको टिपा ढुङ्का हानसका छिक्न लस्कु सेना चना ज्याजो खद उडास जिख छिक्पिन ज्या कामी बिगेन तुलाद ठौ उडास ज्याजो या सचिव नेनिगु ज्याजो ठन्नुगु जानकारी बेचनु जुल सचिव नेनिगु ज्याजो टक छिक्पिन गु जिमटा 60 सल्ला हौसला बियादिला उखेको नीति छिक्पिन सकसित यक्कको सुबादसे आ ज्याजोले जिसन ठौ निसे ज्याजोले छोकटाइ उपान हेगुदु जिसन उडा बिदिभा छिक्पिन हने हेबेको जुल छिने बिदिभा घटला गटे जुल छिक्पिन उडासला सुजाब दैरेको आशा बलसकसे आरजी उडा बुख पाके हुने अवश्य न उडा बुख डासर उडा गतिविधि जुल उडा टेको गुङुथर जिउ खला पुचना आपट ज्या न्याना चंगुटुको गतिविधि आज सिक्पिन हेबे चंगु जुल खेतला ठिकेन दिस यो पाएगुरु नापा नापा दिस बुख जे बन चुनाउ खरासिने अब बुख बाचन यात दिस मेपिन तन थाबिएको जुल थौया बुख बाचन नीति बुख कनेगु नीति सिक्पिन हने प्रेम हिरा चुल आदर वेटेंगु जुल वेकना कना दि बुख नेने पाके हुने थौया ज्याजो या निकाको ब उडा गतिविधि उडा समाज झुबुया वैचंगु उडा स एफएम ज्याजले युपा हेगु ज्याजुगु दु
वंगु जेठ 9 गते शुक्रबार नि उडा स एफएम पुचाय दथुई जुम एप्स पाखे जुगु सहला मुजा ठुक्टाय निर्णय यागु ज्यायागु ख ठुगु नुगु ह्यु पाकठ उडा समाज पिठंगु सामाजिक विधि व्यवहार सुधार या नियम यात क्वाट्टुको पालन याकेट प्रचारे विशेष बिगु जुगुडु नाप नेपाल भाषा साहित्य पक्ष यात क न क घना आ न्यागु रणनीति देगु गुडु ठुक्ट हे नुगु योजना कठ आ मस्तेत थागु मा भए नेपाल भाषा प्रति आकर्षित यात मचा साहित्य यात न थ्याबिया वनिगु जुगुडु ठुकिया नाप मेमेगु आवश्यक ज्याखत यान वनिगु जुगुडु कर्नामे आजु पुच पाखे राहत इनिजा कर्नामे आजु पुच पाखे हली दुने न्यंक भन न्याना चंगु कोरोना भाइरस या हुनी छिगु दे दुने लकडाउन या लिचोल कपि झिन्यम उडा भाजु मेजु पिन्त लक्षित तक गक्क नसा तोसा जोल इनेगु ज्या 2077 साल जेठ 2 गते यागुडु ठुगु नसा तोसा इने जाय नीति झिन्यम उडा भाजु मेजु पिनेगु ना ढला उडा समाज पाखे उपलब्ध याको खसा ठुगु या कठ इने जान जोगु ख ठुगु ग्वाली या जा तालकेट ग्वाली यान दिपि उडा समाज नाय जास्ना पुच व ज दुज पिन्त कर्नामय आजु पुच जास्ना पुच पाखे आपल सुभान बियोगुडु ठुगु राहत इनेगु ज्या कर्नामे पुच या छ्यान्जे विजय रत्न तुलाधर पाखे गोसा गइदिउ ख उडा समाज अन्तर्गत या झ्वाबा कवा दुनिया दिवंगत कर्नामे तुलाधर नाम निसोना टगु कर्नामे पुच निसोना टगु ख ठुक्ट हे ग्वालिया क्रमे स्थापित खल पाखेन स्थापित पिन्त राहत बिगु ज्या न्याकेगु यागु ख उडा समाज पाखे राहत इनिजा कोरोना भाइरस या हुनी डे लकडाउन या अवस्था लान चंगुली ठुकी लिचो लापी उडा भाजु मेजु पिनी परिवार पिन्त राहत इनेगु ज्या उडा समाज न्याक है चंगुडु राहत इनेगु ज्या बैशाख 30 गते मंगलबार या निम उडा तेट इना सुरुवात यागु खस ठौं टकया दुने सचिगु उडा परिवार पिन्त इने ढुंगु गुडु लकडाउन या हुनी आपद बेपटे लान चौ पिन्त छम निसे पेम टक्क व न्याम निसे चेया पिन्त याना निगु कठ ठुक्ट राहत इनेगु ज्या ज्या चंगुडु ठुगु ग्वाली स्वरूप या राहते जाकी के मस्यौरा आलु प्याज चिक बिगु यानवै चंगुडु कोभिड-19 या प्रभाव उडा तेट गुक्त लिचो लान्छन ढैगु बारे सिकेट उडा समाज पाखे अनलाइन पाखे फारम भरे याका सर्वे यागु ज्या जोगु ख ठुगे फारमे समाज पाखे मामा पिन्त राहत या व्यवस्था यागु जानकारी बियाटागु ख ठुगु फारम 8 टक या दुनी पेशा मैसिन भरे या टुंगुगु दुसा ठुगु सर्वे टीमे डाक्टर सुमन कमल तुलाधर डाक्टर ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर प्रमित स्थापित रिद्धि तुलाधर सुमिन कंसाकार युगेश शिलाकार सुन्नी शिखराकार रिकेश स्थापित प्रमित तुलाधर व निलसा तुलाधर पिचना ज्यायन चना दिगुडो अठे ठुगु राहत व्यवस्थापन पुचले दिव्य रत्न स्थापित सुदे शिलाकार ज्ञानी राजा शिखराकार रजनी ताम्राकार सुमित्रा तुलाधर व दिव्य लक्ष्मी कंसाकार पिचना ज्यायना वैचना दिगुडो थौ यठो विषम परिस्थिति मानवीय भावना बोलंका ठुगु राहत इनित हृदय तफायना ग्वालियान दिपी पवित्र मान अमृत सभा तुलाधर पाखे निपेडो प्रजु तुलाधर पाखे चिन्निडो अरुण मान सकुन तुलाधर पाखे चिन्निडो दितेश रुकमा स्थापित पाखे चिन्निडो सुनील तुलाधर पाखे चिन्निडो मानिक रत्न इन्द्रकमल तुलाधर पाखे चिन्च्याडो सुशील सृष्टि तुलाधर पाखे न्याडो प्रकाशमान संगीत तुलाधर पाखे न्याडो ग्वालियान दिगुडु ठुक्ट हे ठुगु मानव कल्याण या भिंगु जाय निम्ति बाबु रत्न स्थापित पाखे झिन्याडो व न्यास व नेरका सूर्य ताम्राकार पाखे न्याडो व न्यास व नेन्यारका बाबु राजा तुलाधर पाखे चिडो पुष्परत्न कंसाकार पाखे चिडो नन्दमान स्थापित पाखे न्याडो प्रकाश वीरसिंह तुलाधर पाखे न्याडो केशरमान स्थापित पाखे चिडो स्वयंभू रत्न तुलाधर बाफल पाखे चिडो स्वयंभू रत्न तुलाधर विजेश्वरी पाखे न्याडो
वो योजना बन्या पाखे डोची ग्वाली यान्दी गुडु उडा हपा कोसे ग्वाली यान्दी त इना उडा समुदाय डठी छुन कठाय ग्वाली हपा टिब कालबिल यागु निन्ती नि सोना टगु उडा समाज उडा हपा कमिटी ठाउँ कने हलि न्यङ्क हे कोभिड-19 याना उडा टेटन दैनिक जीवन ह्याकेट ठिठी कठाय समस्या जुया चंगु याट वाचाका वेक पिन्ट टिब बि कठ ग्वाली या ज्या न्याका वइ चंगु दु ठुगु ग्वाली हपा कमिटी आजु कठ लिपा टक्कन न्याका यङ्केगु ताटुना कुकिया निन्ती उडा हपा कोस नि सोनिगु ज्यान जोगु दु ग्वाली मापि सुन व्यक्ति पिन्ट ग्वाली यागु थे जागु अठिक पुण्यगु ज्या सकल उडा पिन सक्रिय रूप सहभागी जुइ फेमा ढैगु आजु कया ठुगु पवित्र गु ज्याय निन्ती सुन नुग कोसापि हने बपि उडा भाजु मेजुपि संघ संस्था पुच गुठी व्यापारी सकस्त ग्वालिया निन्ती इनापिया गुडु ग्वालिया निन्ती स्वापो प्रवीण रत्न तुलाडर 98 510 692 81 डाक्टर सुमन कमल तुलाडर 98 510 87 036 सुदे राज शिलाकर 98 510 75 60 4 पिन्त स्वापुतै दिसं सिन्दुराकार खलय फेसबुक डेकल परम्परागत यर्खाटवा निवासी सिन्दुराकार टेगु मंका संगठन सिन्दुराकार खलय फेसबुक छगुन डेका सिन्दुराकार खलय सरकार्य विषय वस्तु एट कघन टगु आपलं कठ या खत प्रचार यान वनेगु निर्णय जु कठ तिथि नेपाल सम्बत 1140 बछला गा द्वादशी विक्रम सम्बत 2077 जेठ 6 गते मंगलबार या डी खुनु फेसबुक डेकेगु जाजुगु ख सिन्दुराकाट खलक उडा सयत थागुदु नेपाल सम्बत 1140 सिल्लाठो पारो 2076 माघ 11 गते शनिबार या नि खुनु यतखाया पटाङ्गनी गने दय थासे जुगु सिन्दुराकाट खलय मेलाय अवसरे फेसबुक डेकेगु निर्णय यागु ख यको विधि सुभा देछन जना सुगटन सिन्दुकारजु अले प्रेम हिरा तुलाज जुयाट वेक अप इन बुख चोया बुख पासे नदिला वेक अप इन निमेस्ट यको सुभा देछसे जे आरसे बजा गटिबा पकेउने डिपार्टमेन्टका ठुगुवाया उडा व्यक्तिगत जना वेगु जी याजो उडा स जजस हलिन्यङ्क ज्याचोङ्गु कोभिड-19 महामारी व कोरोना भाइरस या सम्भावित संक्रमण या ग्याचिकु या त नुगले तया नेपाल सरकार 2076 चैत्र 11 गते निसे ठठगु छेहे चुने त लकडाउन या घोषणा यागुदु लुमंका दिस वा सब उपचार खाद्य वस्तु न्याट व अति आवश्यक ज्याबाग छेन प्यामवे अनुमति मदेक सार्वजनिक व निजी सवारी साधन मगे स्वास्थ्य सुरक्षा खाद्य वस्तु टोनिगुल दुरु सूचना तथा संचार भन्सार क्वारेन्टाइन फोर महिला व्यवस्था थे जागो अति आवश्यक सेवा बाहेक ज्याकु व पसा बन्दया संक्रमण लोय ऐन 2020 अन्तर्गत ठुगु आदेश या अवहेलना यासा वा ज्या पंग थासा उगु ऐन बमोजिम सजाय जुई जनचेतना नीति महानगरीय प्रहरीबिट जनसेवा यी नाप रेडियो उपत्यका चेना 100 मेगाहर्ज जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिचे खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान लिसे ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion.
रेडियो उपत्यका निका खुसी बजाको दिबा ढुंगा हाना सका चिकमा लस्को सेना चना ज्याजो उडास ज्याजो स जिका चिकमा ज्या कमे बिगिन तुलादर टोक रेडियो उपत्यका जेना साफटिको मेगा हरजा परिकल्पना उडास समाज न्युवयको ठान्या वे चुंगु उडास ज्याजो आलसे ज्याजो जे लिपांग वे धन्दुगु लिपांग वो ढासटा चिकमा सुया जुल जिस उडा व्यक्ति नाप खलाबला से वेक अप इन समाज पे चुंगु योगदान चर्चा परिचर्चा यासे वेक अप निगु नुगु खट बुझास मदिकट तय वे चुन बुझला ठुए चले ठौ जिस सिप्लिङ हने ताइलिसे नेपाल भाषा या पत्रकारिता खेले थैथै मानवै चुनादीमा व्यक्तित्व रमेश काजी स्थापित नाप सहकारी भाषा सुगतरत्न सिन्धुराकार खलाबला व्याकरणको जुल रमेश काजी स्थापित ठासट ताइलिसे नेपाल भाषा या पत्रिका चोन्याकीको साहित्य खेले चोन्याम व्यक्तित्व जुल ठौ जिस वेकनाप वेकय गतिविधि वेकन yana चुंगु ज्याकन वेकय अनुभव एटकाया वेकनाप खलाबला सुगतरत्न सिन्धुराकार yana दिगुटु जास वेकनाप जुको खलाबला यने पाखे हुने ज्याजो उडास ज्याजो डक्ले लिपांगु भो जोलपा मध्ये नफचिका उडा समाज न्यवया वया चुंगु उडा सो ज्याजोले लस्कु स्याना चना सुबादु ठौकुने चाहिँ छि चाहिँ थो नेपाल भाषा पत्रकारिता खेले चाहिँ 28 वर्ष नि हो निसी चाहिँ ज्याखट याना वया चुंगु दु नेपाल भाषा पत्रकारिता ख्या या त विकास या नीति छि छौ तरवे भूमिका मिटर वया चना दिउ दु थो विषयले छि चाहिँ नेपाल भाषा पत्रकारिता खेले खनि द वया चुंगु विषय वस्तु या कया छु जानकारी बेदिस पत्रकारिता खेले गाछि नेपाल भाषा पत्रकारिता खेले नाबा जी सूर्यनो भयो नेपाल भाषा पत्रिका निपौ ख अबले परमनन्ट प्रादर जो सम्पादक जदियो अबले वेक्ल पिकन्दी उपति पत्रिका चाहिँ ओफैना राससियो समाचार जी अले थवे स्रोत हो नेपाल भाषा यो खयो बदि आजको ख अनली अबले चिठी सम्पादक त पहुँचै पिन युके म अले साहित्यिक रचना चाहिँ यो न चाहिँ युके म अले वेक्ल अपन हैन ठामे स्याए विभिन्न नाम चाहिँ लेख्छु दि अयो इले चाहिँ छुन्छु ल्याम्पी जे नेपाल भाषा चाहिँ साहित्य एमएपी अथवा चाहिँ जे भाषा प्रेमी पी एमसँग चाहिँ अबले नेन्दुने बालियन चन्दी उकि मध्ये सम्म चाहिँ नि जे छैन छुछु लेख्छु समाचारले जे चाहिँ मरो छुछु लेख्छु अले विभिन्न नाम चाहिँ सम्पादक पाउँछौ ज्या चाहिँ जे यहाँ चाहिँ जे ठोक पत्रकारिता यो सुरुवात हेर्नु ख उहाँ लिपा सिधेको चाहिँ विश्वभूमि प्याउएर ढुस्याली विश्वभूमि जे ओकेन चाहिँ नि समाचार सिमाना चाहिँ लेख्छु लिए विशेष जिता चाहिँ लेख्छु लागि नियमित लेख्छु लागि चाहिँ जिता चाहिँ विश्वभूमि दुठाको ख अले अले जी जाइन्छ चाहिँ अले तसपो पिकापति सूर्यजुल शुक्रबार तसपो पिका सूर्यजुल शुक्रबार तसपो पिका सूर्यजु सेली जीवमा संयोजक जुल अले अबले यो बुझि चाहिँ वो शुक्रबार तसपो संयोजक जो चाहिँ निरन्तरता चाहिँ आबो ढुंगा विश्वमा डी ढुंगा चाहिँ गो सनी टाइम्स प्याउला सनी टाइम्स डी ढुंगा नेपाल भाषा टाइम्स प्याइ चोलो आटकन जे शुक्रबार तसपो या संयोजक वा सम्पादक जिया जैन होइ चोलो अले आ चिन्नकुन दैदी थे नेपाल भाषा पत्रकारिता ख आगे चाहिँ चौधुर्घाट चाहिँ दैदी अनुसार चाहिँ त्यहाँ खसा जिन नाचा गु निक्लो ख अबले चाहिँ छेउ नेपाल भाषा पत्रिका नेपाल भाषा पत्रकारिता एकवे चाहिँ केकु इ ख हो तर आव्या चाहिँ एकवे चाहिँ चकौलो नेपाल भाषा पत्रकारिता चाहिँ आव्या चाहिँ एकवे मतलब चाहिँ वे दुठी निपो न प्याएर हुडु वापो पिट्न चौँडो गौ मछी वापो पिट्न चौँडो अथवा
बासीपो प्याइ चुंडु लेपो प्याइ चुंडु अनाउना चाहिँ जे आउनाले चाहिँ विद्युतीय माध्यमले चाहिँ वेर होला रेडियो 8 एफएम होला एफएम चाहिँ करिब यही चाहिँ त्यहाँ प्रसारण जे छौँ यो कोठेन एफएम चाहिँ नेपाल भाषा त ठ्याबे चुंडु अब के मध्याह 8 छिटो उपत्यका एफएमलाई विशेष रूपमा ठ्याबे टाउडु आठेटो आ टिभी उन्नासन नेपाल मण्डल टिभी नेपाल च्यानल आदि बाहेक न मेमो चाहिँ च्यानल न छौँ छि नेपाल भाषापट्टि ज्याजो अभ्यास चौँडु गुदियाना चाहिँ छेउ समाचार रूप चाहिँ टिसन पत्रकारिता देखाएर समाचार जको मको समाचार लिसे समसामयिक विषय विचार उत्तेजक लेख इत्यादि पिकाउनु ज्याजी प्रयोगपट्टि चाहिँ नबस्या चाहिँ आयुक्त ज्याचौँ चाहिँ खना त्यो खिजेन चाहिँ नेपाल भाषा खेले चाहिँ न्याउइ चौपट्टि चाहिँ पत्रकारिता यो विषयले जानकारी दिएदी ल तो नेपाल भाषा पत्रकारिता योपट्टि विषय त खल्याबले चाहिँ हामीग यो पुस्त पिछौँ वो ठाउँ यो पुस्त पिछौँ चाहिँ गो नेपाल भाषा पत्रकारिता ख्यो या त विकास यागु ढगा चाहिँ निचिला चोङडु ओके चाहिँ ठाउँ या नु पुस्त पिछौँ चाहिँ नेपाल भाषा पत्रकारिता या त गुक्ठौँ कैवै चोङडु थे चाहिँ छिटटा आइएपी पुस्ता नेपाल भाषा पत्रकारिता र चाहिँ व्यावसायिक ज्ञान योपट्टि चाहिँ यान चोङडु गो चाहिँ आत्तकन चाहिँ पुङको सफल जचो मोर्ने नभनबै विषय यान चोङला व्यावसायिक पत्रकारिता मखो चाहिँ छौ चाहिँ मिसन पत्रकारिता जक ख आयु खलाउ खसा त्यसमा व्यावसायिक पत्रकारिता यारगा चाहिँ आइपी नु पुस्ता चाहिँ यान चोङ सन्त बिन ओके मिसन पत्रकारिता न लग्जन चोङडु यदि मिसन पत्रकारिता मकसद चाहिँ नेपाल भाषा लगा हाल्छ नि मको मेमे भाषा न बुनी वके उना चाहिँ ठकमे जी तर चाहिँ ठु बुझाइन जुन चाहिँ ड्यामो पुस्तक जी सुखना ढगाला छ खाली म्याट चाहिँ जो सानो चाहिँ छु आधार चाहिँ ठोक पाखे डेमार त्यो जग्गा छौ आशा जग्गा ख ब्याग नत्र यो खस चाहिँ नि आन ठोक नेपाल भाषा पत्रकारिता छौ कता मिसन पत्रकारिता अथवा चाहिँ भाषा थकाउ भाषा विकास याउ उद्देश्य जनाए तागि छौ जी खना ठोटे नेपाल भाषा योपट्टि पत्रकारिता योपट्टि खल्याबले चाहिँ नेपाल भाषा साहित्यकार पिनुपट्टि न छियोपट्टि चाहिँ न्ह्योने चाहिँ खट न्ह्योने डौ वइचुनी ओके ठुङ्कने चाहिँ नेपाल भाषा पत्रकारिता खेलो चाहिँ नपैबी छि पूर्वज साहित्यकार पिण्ड चाहिँ गुक्ठ स्वे माउख उक्त सोय चुङ्गु डु वा मरु यदि दुसा व गुक्ठ सोय चुङ्गु डु यी विषयले न छिन्सु कठ योपट्टि चाहिँ खट जानकारी बेदिसने जी पट्टि चाहिँ प्रस्तुत बजल थौ योपट्टि चाहिँ पत्रकारिता खेल चाहिँ छि पूर्वज पि साहित्यकार पिण्ड चाहिँ गुली सम्मान बिहा चाहिँ ठ्या बिहा चाहिँ वेक पिन्छ मिग यानोपट्टि योगदान या त कया जनमानसे जानकारी बिमाउ ख वो चाहिँ बेचौँ डु या मरु दुसा चाहिँ घुक्टौँ बेचौँ डु विषयले छको त्यो जानकारी जिसले चाहिँ नि बेचौँ दुछे छ वो चाहिँ नाप्नापयोपट्टि चाहिँ नि गो चाहिँ योगदान बिहामा पि होला साहित्यकार पनि हो परिचय मतलब वेक पनि योगदान चाहिँ जिसले आयो पत्रकारिता न निर्व मुङको चाहिँ मटा आ चाहिँ थो पत्रकारिता योपट्टि खया त चाहिँ थने दिके आ चाहिँ छि चाहिँ छम चाहिँ थो साहित्य पाखे न यहाँ नेजना चना दिउडु अथे कलाकार पाखे न छि चाहिँ नेजना चना दिउडु के चाहिँ आठन छिस चाहिँ थो कलाकारिता पाखे योपट्टि खै त कया चाहिँ छि थन छुख चाहिँ हन थन निनकरी योपट्टि चाहिँ कोसिस यान चना आ छि चाहिँ थो कलाकारिता ख्यो या त चाहिँ गुली वर्ष डुब्लेन से थो चाहिँ यहाँ दिउ ख ठो सम्बन्ध चाहिँ दक्षुर हामा जस्तो गरेर छ जी छो पत्रकारिता ख्यो साहित्य ख्यो अथवा चाहिँ कलाकारिता ख्यो ठो सुङ्लिस न चाहिँ नि जी ठठमन टुया चाहिँ नि निचिला चाहिँ नि सूर्यानो मकुसे जिरा चाहिँ नि पासपिसन चाहिँ नि साला ख डट पोय खेले अले गनगन चाहिँ सालिङ्गल अनन चाहिँ जीवन वन चौ मजुलका अले आठो कलाकारिता ख्यो चाहिँ नि छि नक्ने जिरा गब्लेन छैन गाते ल डब ठक्क अठिन ल लुमा मजला ल जिसले साहित्य चुइचु चोय ठो चाहिँ नि सुरजु ख ढक्लै नापा चाहिँ नि छि आठौँ कुने चाहिँ नि अमेरिका दिमा पासा केसरमान टामराकार वेगलो चाहिँ नि चुइदी 12 ख्याल हपटी ख्याल जी मिठौ ख ढक्लै नापा उयान लिपा चाहिँ अठे जी
छाला नाटक याना नेउ चौटी मिटा अनलिपा चाहिँ जे मिटिउ टोटा चाहिँ निर्देशन पाख्यो ना निर्देशन पाखेन ढाउ खसा जिता चाहिँ नि 5% सालिङको ढामला जिन थटमन्टु आजना चाहिँ यायो मको 5% चाहिँ छ या पै काइया जिन्छ साबी राजा नि जिरा चाहिँ नि हप्ता बिया के विशेष हैन जिन लुङ्गीमा भाइ राजा तुलाधर अबले नेपाल भाषा मंगाखलाई चाहिँ डाँभरि अले परमरत्न तुलाधर जो अबले खेला चोइ दिल सरी असे छरा ब्याह चोइ दिल ओ छरा ब्याह ला चोल तर निर्देशन सुनाइले ढेप्री अन प्रश्न अबले ले भाइ राजा रमेश छैन चाहिँ नि ठो निर्देशन यामाले गाठाले जिला त याफै मुखर गाठयो ग तर चाहिँ जिमसँग चाहिँ नि ग्वालिया या जिमसँग चाहिँ टिबाबी हबाबी रेखा चाहिँ नि तासियाले चाहिँ अहिले चाहिँ आँटेना चाहिँ वयाका अहिले वो सफल जुसियाले अहिले चाहिँ जिन टमाटम मेमेनो यानिङ्गा उके मध्ये चाहिँ झिसेले करिब परम प्लाजर जियो जुल विजय मल्ल जुल अठे सुबा गणेश राम लाची सुरेश किरण अनाउना चाहिँ नि विजय चाहिँ महेश दजुवा वेक अप पिनुपट्टि नाटक वा खेला चाहिँ निर्देशन बिहा अहिले 2060 साल जुपट्टि राष्ट्रिय नाटक महोत्सव जुले खुबु भाषायु चाहिँ छ ढेने बल्ला जुल वो ढेने बल्ला जुले चाहिँ ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य पुलाङ्गो नाटक मटना राहुडी नाटक जिन चाहिँ सेना के जिरा चाहिँ डक्ले बानामा निर्देशक शिरपाला त वो नाटक नेपाल भाषा मिसा खोला बाहे नेबो ख चाहिँ नकिने चाहिँ ठो चाहिँ ठाउँ चाहिँ कलाकार जिउपट्टि चाहिँ विषयवस्तु ठाउँ चाहिँ निर्देशन याना दिउपट्टि विषयलाई जानकारी बिहादिएला खासला अहिले मिगा योपट्टि समयले चाहिँ नेपाल भाषा योपट्टि ठो चाहिँ निर्देशन पक्ष ठो चाहिँ कलाकारिता पक्ष भोलि सशक्त जो ख तर ठुङ्कुने चाहिँ उको ठाउँ योपट्टि चाहिँ वातावरण मर्या हुन चौपट्टि अवस्था खनिदो ओके चाहिँ हानर उको ठाउँ योपट्टि वातावरण सृजना यदि छिस यामल टाचा गुप्त यामली चाहिँ छिटटा जिसले आठो इलो चाहिँ छिटो हिलाइङ्गी ख अहिले ठो आई इले छो ढाकी चाहिँ नि हल छो काटे चाहिँ नि लाखौँ पुलिमाउपट्टि अवस्था दु अयो अवस्था नाटक खाल आ चाहिँ नि केन्चना चाहिँ नि मुन्डो चाहिँ नि सोही अवस्था बोली मरेर होला एजिया चाहिँ नि छे आठो नु पुस्ता चाहिँ नि विशेष टेलिभिजन वो चाहिँ नि विद्युतीय माध्यममा फिल्म देख्योली म्युजिक भिडियो देख्योली उगे उगे पाखे चाहिँ न्याउन जाउँ ठो चाहिँ एकदमै बालाउ खख समय अनुसार हिलाउन माझी अब जे चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ नि उल्मुची डबु प्याहाडु आछा डबु प्याहा चाहिँ नि छौन मरो घाट हिउन चाहिँ नि नेसन चाहिँ छे कलाकार त खेला बराबर चाहिँ नि ब आयु परिस्थिति वो किन्तुनी इए मखेरंगला जिसबला आउले चाहिँ नि झिसम माकेर गा झक्वे कुटा आसान सम्भव मरेंगला छारा छ उइले चाहिँ जीविन्छ चच्ची चाहिँ नि जिउ ठग असिले मतलब ल्याम्बला यो खना खस चच्ची चाहिँ नि पिन्चना चच्ची जुने सुंगु तक राख्न सुयो चच्ची जुने अबले तक चाहिँ नि ल्यासिपि म्यामस्ते त चाहिँ नि चच्ची तक पिन्चु जसाना माउ सुय चिन्ता काम इ मखो अबला तर आला चाहिँ नि ओ अवस्था मरेंगला यो शान्ति सुरक्षित जीवपट्टि घात चाहिँ पापियो चाहिँ इ आमखेरंगला ए जुनी चाहिँ न वो चाहिँ वो सम्भव मरेंगला अहिले मेरो चाहिँ नि आठो आधुनिक चाहिँ नि गु छ प्रविधि चाहिँ ख वो प्रविधि चाहिँ नि ठो छिउ ठो फ्लाउइलो चाहिँ नि टमाटम चाहिँ नि मरेको छोला वो ठुट छिसन एरिया चाहिँ छुराछ प्रविधि नु प्रविधि दे छला उ पाखे चाहिँ यहाँ मा चाहिँ जिसले चाहिँ ठुङ्कुने योपट्टि चाहिँ प्रविधि याते क घना चाहिँ प्लाउपट्टि चाहिँ खयाते चाहिँ न्यवे माउपट्टि चाहिँ विचारधारा चाहिँ न्यवे दिल तर चाहिँ ठुङ्कुने योपट्टि अवस्था सोइवन घाटालाले प्लाउपट्टि ख चाहिँ गुली प्यावे माउ ख उली चाहिँ प्यावे चौ मरु के ठुङ्कुने बि मनु ते के चाहिँ प्लाउपट्टि ज्ञान मर्या जको ठो चाहिँ ठुङ्कुने चाहिँ त मौइ चौ खाला ठो विषयले गेजे चौ ठे छिटटा ओन ख ओन चाहिँ आछु भरि चाहिँ नि वो चाहिँ अध्ययन कमी जुला
चाहिँ नक्नेल अब फ्लाउपट्टि चाहिँ नि छु आसे चाहिँ फ्लाउन हे मार्योपट्टि छु आसे जुल हेल माख तर चाहिँ नि उयो लिङ्क चाहिँ टस्कन ठकुका आयो चाहिँ वो छिसन चाहिँ धाब्राजको चाहिँ छिसन चाहिँ छो पाबुक ज्या चाहिँ छियो चाहिँ ठो डबु ब्याहन केली मार घाटे आनो ठेचमा पिन्छ नि अथे टु आ सोल्ला से नेपाली ब्याहन नेपाली सोल्ला से आनो स्टेज चाहिँ नि छो ल्याम्ट चाहिँ छो हुनु पुस्ता चाहिँ नि के चाहिँ नि उटयन चोडु त नेपाल भाषा चाहिँ वो स्थिति भटिच चाहिँ नि मरु छारा छ के चाहिँ चुइपिन चाहिँ नि एकदमै कम अल के डेडिकेटेड जुया चाहिँ नि यापट्टि स्थिति अथवा उके प्याउपट्टि स्थिति चाहिँ आ चाहिँ छेउ नि मरुका छौ उडान चाहिँ सिर चाहिँ छुपी लगाला छ वो गुरुकुल चाहिँ नि छुडन यहाँ चाहिँ नि सछुली मयको चाहिँ नि सो चाहिँ नि वट्केन गा ओ कटामरिया छे व छुरे दल साउसियो नेपाली नामले छुरे पुटलीको घर वो चाहिँ नेवा भाषा किन्यो ढगा चाहिँ जिसा चाहिँ अनबाडियाको बेला वो जी अनबाडिना तयार न बिया उके लागि चाहिँ नि वो नेवा भाषा किन्यो ढगा यो कोही कुटएटका वो ओछिन वो छिटो गुरुकुल तर चाहिँ सुरा छ समस्या छुप्याउले ढाबले इबी चाहिँ नि छौको ठाउँ चाहिँ नि सुथानी चाहिँ बनी ठंग चाहिँ जलसल याउ याटा हैन चाहिँ नि अनि नेउ अनि ढिनिउ हैन चाहिँ नि जलसल हैन चाहिँ नि चानु छिनि दिन चाहिँ नि नाटक कम्प्लिट यामा पे इबीपट्टि व्यावसायिक जुलाई पे तर छिन्या भाषा चाहिँ अयापिङ कलाकार लिग मुफ्त का गुमा चाहिँ हिनेजको छौ टाइम फुर्सद डुपी गुमा सुथे छौ टाइम लाग विविध घाट हापी गुमा चाहिँ बनी छौ लाग बिर घाट हापी अब अय जो लग चाहिँ वो व्यवहारिक मजला गुगेना वो नाटक ठुंडक चाहिँ किन मुफ्त का आ एजा चाहिँ झिउली छौ समस्या चाहिँ ठुटुगा छु नेपाल भाषा नसो चाहिँ नि आ चाहिँ छत्तर अब यो समाधान लिङ्कियो खरे गठे चाहिँ आ मंगा खला यो पनि छ र डबु छिन देखियो भिडियो आ न खबै चोंडु मगला आ वो यदि डबु छिन एउटा वो डबु छिन आमा हो उइले देखमा ख उइले देखु खस जिसले आटके नि छिन इमठे नेपाली भाषा थे आटके जुनि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जे हले चाहिँ फिल्म चलाया थे तो नाटक चाहिँ चलाया पनि चान्नु छिनु गोन्टको चाहिँ चलाया फै ख नाटक चलाया फै स्थिति आटके जुन बोरन नंगल जिका तर आन डेकल लगा डल्ला छ वो चाहिँ छिसन चाहिँ वो हल लाखौं लाख ढोपला चाहिँ हल कामाली मुखबले चाहिँ वो डबु चाहिँ छिसन नियमित रूपमा चाहिँ जहाँ के नास फुक्यो चाहिँ तो नाटक यो खेलायो अझ विशेषण चाहिँ खेलाएला नेपाल भाषा चाहिँ नाटक सानो अझ खेलाले मुनटे चाहिँ नुवा कोसाले छुछिउ निवाटेको छौ चाहिँ मौलिक विधान जुल यान चाहिँ उको विकास चाहिँ अवश्य जिरे चाहिँ जिउ विचार भविष्य उना चाहिँ नेपाल भाषा मंका खला ये चाहिँ डबु चाहिँ याकन देखि रिउबडी चाहिँ छिसो पलस कै छना आ छिपी हान चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ हान मेउबडी विषयवस्तु छिपी चाहिँ प्रदेश आ छिछम चाहिँ थो नेपाल भाषा ख या चाहिँ साहित्य कारण जियो कारण हैन चाहिँ नेपाल भाषा ख या विकास या नीति छुछु बिरा चाहिँ कलम याका दिया जी ढुक्ल नपाला कविता चाहिँ हो ख होला कविता चाहिँ करिब चाहिँ जिसले विभिन्न पत्र पत्रिका सचिव महिलाका प्यार गलजी ये चाहिँ जे मचक कविता न चोयो तर सफल रूपे चाहिँ नि झिउ चाहिँ निबन्ध संग्रह मुलुके मरो मुलुक ढाउ छौ व अले बाख चाहिँ नि जामरमा मरो बाख संग्रह छौ जको प्याउलु कविता चाहिँ प्याउ मरो अथे टु अनुवाद न चाहिँ विशेष ध्यान बिया अनुवाद चाहिँ नि छौ चाहिँ नि तो छै नाल भन्न संस्कार हापटी उपन्यास छौ चाहिँ नि जिन तो जापानिज कन्नड भाषा हो वो चाहिँ अनुवाद नहो अठेर आठन तुर्किस्तान योपट्टि छौ चाहिँ व्यङ्ग अनुवाद नहो वो चाहिँ नि नेटले डारङ गाडा हापटी सफो न प्याउलु अहिले अनाउना चाहिँ आफ्नो तिनी चाहिँ बाघ भएर बाघको नाटक खा ओको चाहिँ सत्यमोहन जैसी जो चाहिँ नेवा भाषा चाहिँ थियो त्यो चाहिँ नेपाली हिकाली अहिले वो चाहिँ नेपाली क्यों खाओ नसो वेकलन चाहिँ नेवा भाषा भेट्क्यो नेवा भाषा चाहिँ दिएको हो अहिले अनुवाद चाहिँ जे उठ
हैन अठेटो जे पत्र पत्रिका असो लाछ करिब करिब आटके जुन चाहिँ नि हिन्दी हो मेमेउ भाषा हो मेमेउ भाषा हो मेमेउ देश हो विभिन्न चाहिँ बाखा चिबाखा चाहिँ करिब करिब सचिपु मलेकटे अनबारी आटन्जीमा आगा जिन्स जिन ल्याखन तेलो मरो चिजे आटकै भित्र चाहिँ बेटियोपट्टि चाहिँ योगदान चाहिँ नेपाल भाषा खेल्यो लागि चाहिँ टरुङ्गे योगदान जिरेउपट्टि चाहिँ जिमिसा पलचकै चुनाउडो आठ ठौँपट्टि चाहिँ जेनेरेक्सन चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य त विकास याउ लागि चाहिँ वेका विषय चाहिँ गुकठौँपट्टि चाहिँ पला न्याक वंश बाँलाइरहेका चाहिँ छिटटा ठो विषय लेन आइपी साहित्यकार साहित्यकार भाषासँग चाहिँ नि वो छु गुकठौँ पला न्याकी ढिका चाहिँ त्यावस्यान जे चाहिँ छु हाम्रो टोरा छ जे चाहिँ नि भाषा छपी मतलब ठो भाषा थकाएका जचपी गुल्न चाहिँ कार्यकर्ता नेता साहित्यकार साहित्य प्रेमी गुल्न हो वेको अपि सक्सिवे विचार चाहिँ सूचीमा गर्नु छ जे विचार जको मको कुटय सूचीमा नाछ महाभाषा शिक्षा बिकमाला मुख्य खवख महाभाषा शिक्षा आ चाहिँ थोप झेके चाहिँ बुनी कोसियो चाहिँ गुनासो चुल्ला छ किताब विकास बुनी पि मोरो साहित्यकार टेउपति न गुनासो दुनी किताब ठठमन्डो किताब चुल्ल ठठमन्डो देवतल ठमन्डो पिकल ठमेस्यान्डो हैन मचुल मिल मचुल टेउपति चाहिँ गु छोटु नि उके मुन कारणले सुरु गर्ला छ मातृभाषा शिक्षा मन्ट यदि मातृभाषा शिक्षा चाहिँ बिउ खस जे नेवा मस्तेस अवश्य न चाहिँ नि वसफु माटुमाला याना बुनी छागी इमके बुनी बान्डे रुंगी आ बुनी भने मोरुले चाहिँ नि उठो चाहिँ समस्या प्याउ ख अले मेउ छु समस्या चाहिँ नि छुरा छ आयुपटी चाहिँ ठो नुपटी चाहिँ नि प्रवृत्ति याना न ओ चाहिँ बुनी मनुदेके चाहिँ नि बुनी बानी मरे ख एजुले आ भुङ्क्यु खर्यो खस साहित्य विकास या खस चौला साहित्यकार त चाहिँ नि अठो नुपटी चाहिँ नि विद्युतीय माध्यममा घैन उनी उखा पाखे बिचाया माला चौला बुन्क्यु खस अहिले मखु अहिले मेउ छोटा चाहिँ खसिरहेछ चुई बिसँग भटिज चाहिँ नै छ इको अध्ययन उको चाहिँ एकदम बालको चाहिँ चोया या मला खालि रहर बहर अञ्चलको चोया चाहिँ या खस चाहिँ नि उ चाहिँ रहर बहर यसको सिरे हुने अठम वयसी भन्छ साहित्य देउ चाहिँ गम्भीर विषय ख एजन चाहिँ एकदम गम्भीरतापूर्वक कया सृजना चाहिँ यामा अब्दुल्लाह छेउ चाहिँ नि साहित्य विकास नजी छेमा भाइ पनि विकास नजी हानो विषय वस्तु चाहिँ हानो मेउपट्टि पाखे छिपी हुने छि चाहिँ ठोङ्कुने चाहिँ उडा समाज यहाँका वही चौपट्टि चाहिँ ज्याजो या त कया चाहिँ छुख यदि तैदी मन लगाटा छ छि चाहिँ छुख चाहिँ ठयोपट्टि र्याप व्यक्त यदि जिसले अब उडा समाज चाहिँ डक्टर नापा स्थापना जोले जीवन छौ अबले गुनासो वेको अबले डक्टर नापाम नाय नन्दा स्थापित वेको दि वेको लब जीव बराबर खंज छ अले जी चाहिँ झगडा वेको जी छुरा रहेला छ तो खाली चाहिँ नि जेठो तो चाहिँ नि अथे तो थाइ या मैले विधि व्यवहार यो खंजको लान्छन् मैले मेमे न या मला विधि व्यवहार जको अब थाइ आएर चाहिँ एकदम त्यहाँ चाहिँ अबु ज्याजको यन्जन महिला मुख्य खना छेउपट्टि चाहिँ नि उडाट ठकाउ खर्यो खस चाहिँ नि आर्थिक पक्ष त डक्लेट बडे जोड बिमा आर्थिक पक्ष बिमलागन छुन जाति छुन अथे चाहिँ ठाउँमा हो राष्ट्र ठाउँमा हो एजुले उपाखे ट्यान बिमार चाहिँ जिउ वेको टाउ अले मेउ छु ता चाहिँ ताइ चुने जि अले छका चाहिँ जि जेटो उडा समाज वे तो मासंगली छौ छका गोष्ठी प्रतिनिधि पुरस्कारले छ गोष्ठी जुब्लन जी अबले छौ त यो ख वो जी छुरेहरु गरेर भाषा जेसँग चाहिँ नि उडा लगा चाहिँ नि खाली ठपिन्द जको ठकाउला ठपिन्द चाहिँ नि मतलब आर्थिक पक्ष विकास या मेमे पक्ष विकास या वला ठौठसे बिएडु वो बाहेक न चाहिँ नि उडा ढैपी चाहिँ नि छौ सभ्य जाति ख सुसंस्कृत जाति ख लगा चाहिँ नि मेमे जातीय डठी चाहिँ नि परिचित यालाई न चाहिँ नि छियासा जी वो पाखे न चाहिँ छका चिस ध्यान बिमा रे चाहिँ जी अबले लकटे ख ल यो चाहिँ नि जी चाहिँ या माथे या उपरि अबले विचार वो अनुसार जी छुटो लगाला छ जेसँग चाहिँ नि सब बाहन छौ चाहिँ त्यही बिमा ताकि वो न्यामेजाना
चलाइ आसान अठ्या राख्छन् तो एम्बुलेन्स चाहिँ झमेसन चलाइ राख्छन् उगे चाहिँ उडा समाज धाउदै लटो उडा त दैपिन सुखले ठो यो चाहिँ याउ जातीय दठिन चाहिँ उडा त्यो बारे चर्चा जुई अन्धालको चाहिँ झिउ चाहिँ उडा त्योपट्टि चाहिँ थुपि चाहिँ ठुली सभ्य पिन ठुली संस्कृति त्योपट्टि चाहिँ परिचय चाहिँ बिफै त्योपट्टि जीव चाहिँ विचार चाहिँ जी अबला जे भयो न्यवयु ख आन चाहिँ ठोखटा आ गु यान्चो जोपट्टि ख वो खन चाहिँ जिसले चाहिँ नि बाला ख नालबो ख आ चाहिँ इक्वे नापस्या चाहिँ इक्वे बाला चाहिँ ज्या चाहिँ उडा समाज पाखे जेउ चौडु अग्या मध्ये चाहिँ आठगु उडा म्युजियम ख उडा म्युजियम मन चाहिँ झिउ उडा त्योपट्टि परिचय बि मे पिडी लागि अठ्या राख्छन् तो आ छिस मेमे न छुछ यानिङ फै यानिङ प्रयास आसा बालाई चाहिँ टाका चाहिँ नकिने चाहिँ तो उडा समाज पाखे चाहिँ तो चाहिँ त्यो उडा टेर चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ गुक्त चाहिँ सबल याना यङ्कीमा रिउबडी विषय कया न खलन न भविष्य चाहिँ उडा समाजमा चाहिँ ठु विषयले न ध्यान दै रिउबडी चाहिँ फल सकै चुनाउ गुदुल आछि अन्त पाखे चाहिँ वेट न गुदु अन्त पाखे उबडी चाहिँ अवस्था चाहिँ आछिसँग चाहिँ ठोछि तो उडा स ज्याजो गुल्टको सोइदिए चुना दिउ ख अथवा त उडा स यो फिल्म ज्याजो चाहिँ छिटो चाहिँ गठे टाठो विषयले न छु ठ यो बडी रा बिएडिस मतलब ठिकै जो आटको लवे जो भाला मलाई जि रेगुलर सोच्नु होला मरु इलन लाइभले चाहिँ जे सोच्नु लुगा अले वो गुल्न वइचौडु वो भाला जो अन्त पाखे छि वेर न अन्त पाखे चाहिँ आटकै भित्र चिज ठोकलावाला योपट्टि झोले चाहिँ छि चाहिँ मेउपट्टि चाहिँ छुएको चाहिँ ढामाउपट्टि अथवा चाहिँ जी चाहिँ यनि लोमौपट्टि छुँडु सब विषयले न छु जानकारी भेटिसले ढामावाला जिसले नजर चाहिँ डकुमेन्ट हार्नु मलाई जी चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ एसा चाहिँ सुधार छ छता खै चाहिँ जिल्ला जोड बिउरु धाचा टार्मुपट्टि खसे हान जिल्ला सका झिस चाहिँ नि मातृभाषा चाहिँ शिक्षा चाहिँ बिग्यो पाखे चाहिँ जे सक्सिन चाहिँ उना चाहिँ जोड बल चाहिँ yana चाहिँ सरकारले त चाहिँ प्रेसर बिया वया याको पाखेला चाहिँ जस या मला ले मेउ ख चाहिँ नि जेस ठाउँ मस्ते त चाहिँ मा भाषा चाहिँ खलाकी उपदिन टोटी मजरा मेमेउ याको भाषा चाहिँ स्यासान सेकिलमा गुलिफु उली भाषा चाहिँ सेकी बिउ मस्ते त तर ठाउँ मा भाषा छ चाहिँ उता टोपीको मबिउ उल्छु चाहिँ या त चाहिँ जे सारा उडा समाज त चाहिँ बिन्टिया यानाका उडा समाज न्यवया वया चंगुठो उडा स ज्याजोले छि चाहिँ ठुलिमसी चाहिँ उडा टेयुपट्टि पछि त कयाव उडा समाज यानुनी माउ पछि व नेपाल भाषा खले तो चाहिँ साहित्य पाखे व नेपाल भाषा खले त पत्रकारिता पाखे चाहिँ ठुलिमसी खयुपट्टि जानकारी बिया दिल छिटा योको सुबा छिटा न जिउ खन थोटे टेडोले सुबाडो अले चिकबिनियो चाहिँ तो छि नाकचन दियो ठो उपत्यका एफएमए उपति चाहिँ गोठो उडा स ज्याजोहरु ओ ज्याजो यहाँ नि ठ अझ चाहिँ बानन हुनेमा रगा चाहिँ काम लाइन सुबे यको सुभा देशना जना रमेश काजी स्थापित जिहता वेकना ठाकुर नुख जिमटा काना दिला लिसे सुगत जिना ठुको खलावाला कागु निति वेकना गुहालियन दिता वेक निमिस्ता यको सुभा देशसे ठमै जाजु स जीविकन तुला आदर न भाइवनिको उजा कना जन उजा भाइवनि न्य ठौ दिसन जाजुले गु युपा हैगु गु युपा या खैटा चिपिसन गु ठकाइ छन युपाले दिस उडा समाजको बिदिया रेख ओसकटा ख चिपिन कटला चिपिन गु रासला स्टा बिदेको आशा तलसकसे जीविकन तुला आदर ठौ जाजु स भाइवनिको उजा पन छन ana megu wale megu udasa jazu jana wego bata pise aita ba subha jema ba हलिन यंकं ज्याचोंगु कोभिड-19 महामारी व कोरोना भाइरस या संभावित संक्रमण या ग्याचिकु या त नुगले तया नेपाल सरकार 2076 चैत्र 11 गते निसे ठठगु छेहे चुने त लकडाउन या घोषणा यागुदो लुमंका दिस वा सब उपचार खाद्य वस्तु न्यातो व अति आवश्यक ज्याबाग छेन प्यामवे अनुमति मदेक सार्वजनिक व निजी सवारी साधन मगे स्वास्थ्य सुरक्षा खाद्य वस्तु टोनिगुल दुरु सूचना तथा संचार भन्सार क्वारेन्टाइन फोर महिला व्यवस्था थे जागो अति आवश्यक सेवा बाहेक ज्याकु व पसा बन्दया संक्रमण लय ऐन 2020 अन्तर्गत ठुगु आदेश या अवहेलना यासा
वा ज्या पंग थासा उगु ऐन बमोजिम सजाय जुई जनचेतना नीति महानगरी प्रहरीबिट जनसेवा यी नाप रेडियो उपत्यका चेना 100.5 मेगाहर्ज अब हामी भर्खरै जन्मेको शिशुलाई कसरी हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। साँच्चै यो त एकदमै जरुरी छ। जन्मन साथ शिशुलाई नरम, सफा र सुक्खा कपडाले पुस्ने, 1 घण्टा भित्रै आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई आमाको छातीमा टाँसेर राख्नु पर्दछ। शिशुलाई 2-2 घण्टाको फरकमा स्तनपान गराउनु पर्दछ। अनि नाभि कसरी सफा गर्ने नि नानी?